Батумайжы, ағайын туғандар, барыңыздарды жарқыраған май-майрамдың құттықтап қойылған мұсат етімізді. Сөйттер сайызын зорында төреліміз қылыстыратарын майрамды барыңызды жақшылық менен естеп атсақ керек. Майажайызге bir gün şu kılımga tetedip Çıngiz Türepoğlu aytkандай, şu gündü kançalık kıyınçılıklardı, kançalık tatağıl жолдорду өткөзгөнүн bir Кудайынан өзү эле билбесе, баарыбыз ушундай жакшылык жагынан эле карап жүрөбүз. Bir нерсени айтып коюуга туура көрүп атам. Эжебиздин юбилейинде маламанбы жанаманбы деген кыргызга саны көп, бирок сапаты аз мал баккан жарашпайт экен. Şu 25 жылдан бери кыйналып жүрөбүз. Анан ошо кыргыздар асыл тукумдуу малдарды өстүрүп, алардын соода саттыкка жарай турган бери десе bir $500 бою, тайы bir $5000 чыгарсак деген жакшынакай bir ой тилектери бар. Ал үчүн асыл тукумдуу мал менен алек болушубуз керек экен. Негизи эле биз өзүбүз ошо асыл тукуму, урук тукуму ким экенин билбей, малдын артынан ээрчип жүрүп, мал сыяктуу болуп баратабыз да. Ошондуктан Таберик байке туура айтты, кимелек мурун азыр кимбиз деп урук жааттарын дагы айтып кеткендей, Майажайыбыздын тилегин орундатыш үчүн урматтуу агайын туугандар, бери дегенде 10 жыл, ары дегенде 20 жыл керек. Ошондуктан Майажайыбызга ден соолук каалап коелу, уулдарына да наказ берели, жердеми ошого 10 жыл, жок дегенде ары десек 20 жылга чейин биздин эжебизди жакшылап багып бериңиздер. Bu kişinin tacvaz hayratı var, oşoydu biz turmuş kaçırayla. Aman bolunuzlar, barınızlar, bar bolunuz. Şiresi yüzümdün şarabınday, şiberde kölökö darağınday. Sen üçün oldurdum kelet dep men, sen üçün ırlardı жаздым kenen.